Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, makan di ya keong sawah, keong emas guys, di Samaran, di Bumbuan guys, gurih pokoknya mah. Terus ya lalabana aya salada, aya betei, iya guys, sayur iwong atau anak bambu guys, jeung nasi. Oke guys, sebelum kita makan, sebelum kita santap, marilah kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin amin. Cuci tangan nih guys, langsung ya baik guys, di cobaan keong emas, keong sawah ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, tiga kerang guys, nah langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cocol guys. Sayur iwung guys. Cocok guys, mantap ini mah. Bonteng guys, bonteng. Tuh. Kerupuk guys, kerupuk. Mantap. Dagingnya lihat. Là bán salad đẹp lắm. Betul ini guys, makan untuk angkat hook. Mun di bumbu kuning mah mantap ya guys. Ini cuma sambalan doang. Lihat tapi mana aja guys, keong.
Mantap ini. Banyak kotok guys, badannya rarangok kotok. Yang iluan meureun kotok. Mantap guys. Mantap ini guys.
Yang sudah menonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.